Rasanya bener-bener kayak soto abang-abang. Hai guys! Balik lagi sama Udah Berbahagia. Aku gini-gini aja di Wali Barbar! Wow, Hey! Apa? Tadi kan aku udah bilang ya aku beli makanannya kenapa kosong? Nggak usah khawatir, aku udah ada pasukan khusus dari ibu-ibu Tebet. Ibu-ibu Tebet. Belum tahu kan? Belum. Langsung kita panggil aja. Ebo, let's go! Mantap! Wow! Apa kabar? Bu, semuanya Bu, sini Bu. Sini Bu, halo. Sini Bu, Bu, jauh. ini pertanyaannya, ini pada mau tawuran apa gimana? Enggak. Oh masak. Kita hari ini mau masak apa? Emang bahan-bahannya udah ada? Ya udah kalau gitu kita langsung masak aja, tetap di Kuali Barbar. Bar. Kuali Barbar. Oke guys. Karena kita bakalan masak kuah-kuah dan kuali barbar yang akan dipakai untuk goreng, jadi kita akan masak kuahnya itu di Rendang Super Barbar. kuahnya itu. Ini udah lengkap semua, kita ambil Ini di hati-hati pasar. ya, kameramen ya. Ayo ready? Ready. 1, 2, 3. Aduh, bos. Ayo ready? Ready. Let's go. Yes, I Kata gitu guys. love you way too much. I don't have to tell you. Sekarang kita akan masukkan. Lengkap. Mantap. Went back to your way. Mantap. I just Kita masuk had to apa? fill my cup, Jahe. 'cause Mantap. it is the sweetest of all sins. Kita akan masukkan garam. Let's go. You'll Garam. never else Kita akan masukkan kaldu ayam. 1, Yuk. 2, Let's go. Salah masih banyak. Kita akan masukkan mecin. Favoritku. Anytime's a good time. Or anything you need. Yeah. Breaks a spell and brings on better love. Go. Oh. 50 kilo ayam. Ayo ready guys. Harus di Nih, oke 1, 2, 3. tako. 1, 2, 3. Wow. Untung tadi nggak nambah air loh. Wow. Ini bakal kita tinggal kira-kira 1 jam. Atau nggak 30 menit kita balik lagi ya. Ya,